but this is probably isn't a good time to make this video, but I make this in very positive way possible. It's not any harms. It was glad to wrap to a Superman vs. Hulk. Last animation I watched from probably 2 years ago from the Z Mount animation. Superman vs. Saitama. Đó đi chơi nè. Ở video lần môn để mơ nó Superman quay chẳng là Superman Hulk quay mùi Saitama អត់ចូលចិត្តប្រយដោយសារអីចុងបញ្ចប់នៃវីដេអូគឺ animator ហ្នឹងឲ្យSaitama ឈ្នះហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្ត Saitama One Punch Man ហ្នឹងតែ Superman vs Hulk គេមាន section គេនិយាយ3 part 2 part ដំបូងមើលដែរនិយាយថាanimation ហ្នឹងគឺអត់មានមួយណាឈ្នះទេពីយើងចូលចិត្ត Hulk ដែរពីមិនមើលanchor របស់ Hulk ចាប់ពីឆ្នាំ2020ពីហ្នឹងគឺពេញចិត្ត Hulk ស្ដោកមកហើយនៅក្នុង animation ដែលអានេះផងតែ Marvel ណាanimator ផ្សេងឯ channel គាត់នៅលើ YouTube ឈ្មោះ Simon Animation Simon you know the name គេដាក់ឲ្យ Hulk វាយជាមួយ Superman មកវីដេអូនេះ full ហ្មងហើយចុងបញ្ចប់គឺអត់មានមួយណាឈ្នះទេតែមើលបាទ2 part មុននៅ part ទី3តែវីដេអូនេះគេដាក់បញ្ចូលគ្នាទាំងអស់មកដើម្បី part ផងឲ្យទីមកយើង Superman vs Hulk 1 2 3 Disclaimer: This is a film animation ended up the character. Animator គឺប្រាប់ថាគេអត់អូន character Superman នេះហូបទេហ្នឹងផង DC Marvel នេះតែគេគាត់តែ animate Get ready. We're heading to your position. I'mចាំជន់នេះ General Ross. We're in position. Thaddeus Ross. Taser! Yeah, oh, Fire! Conan. Wow, cái cho cam tiên hả? Reload! Reload. Thì lan bọc hộp. Kryptonian. Fire! Oh. Yeah, cái chôn kia. Oh, với cái đường này mà sai tao. Thunder Cloud. Chứ mấy là animation đấy cứ em mỏ tiếp thêmជាមួយនឹង Marvel យកហូបទៅដាក់ Infinity War គឺអំបិលគាត់ហូបបាញ់ Retreat. You must.
Ờ. Superman គេមាន advantage មួយតោះថាគេមាន heat vision ប៉ុន្តែ Hulk character Hulk ថាអត់មានអ្នកណាសម្លាប់ Hulk បានទេបើចង់សម្លាប់ក៏សម្លាប់ Banner healing factor វាសាហាវអូលោតមកតាមរាប់10គីឡូម៉ែត្រលោតទៅតាមលេខ5ទៅណាដូច្នេះសាលេខ5 Vibranium លាបពកចេញអស់ វាស្រឡាញ់ character Superman ប៉ុន្តែដល់តែ animation នេះវាដាក់ Superman វាយមួយហុកគឺអូហើយហុកក្នុង animation នេះគឺសាហាវហ្មងវាជាតិថនណាស់ Oh fraction ហើយ break the sound barrier green អូកាត់ក្នុងអត់ទេមកសាច់ក្លាប់លឿនមែនតើមកយកទៅដូចហុកហោះចឹងណាក្នុង animation នេះនេះអាការខ្ញុំមើល part 1ព្រោះតែនេះ part 1នេះនឹង part 2គេ release ផ្សេងគ្នាហើយចុងក្រោយមកគេ release part 3ហើយបានគេ release អា full version ដាក់3នឹងចូលគ្នាចឹងនេះចូល part 2ហើយមកវាយហូបមកចឹងឡើងដាច់ដៃហូបឡើងអីផងបងហូបដាក់មកយកគង់វិញស្ទែក Well, the thing about Hulk is that the more he angry, the more green he is, the stronger, the bigger, This fight scariest. caused an earthquake? I need to finish this. Nói chung này cái ai Young Yellow Sun cái số powerful thì Yellow Sun thì bay lươn cái đích animation trong tay con
Oh you this is hard man. Cả đâu đang đâu hộp không hộp cục cục hộp chơi nó ăn được khỏe rare có there's no use but nó thì chỉ chăng là hộp clap mà mình tay mà mình lượm ra bực hộp chốt này định hộp hả đánh chặt Superman hả hộp anh This is no use. It just keeps coming back stronger. Viper của bầu này How the hell? It's Archibald phải hậu anh xem This fight's causing disaster. animation nó đưa chọn bên này xem này ủa không phải người này xem report lại trên tài khoản rồi một fan không tôi sẽ fan how the hell you gonna stop Superman បានថាមកពលពី Yellow Sun ទីទៅໄວនេះតបផែនដីអត់មានពលឺហ្នឹងវាមកពី Star ទៅបុកទឹកហាក់ស្រីនៅក្នុងដល់តែនេះខ្ញុំគេដាក់ចូលក្នុងនិយាយអូនេះប្រយោជន៍បាក់ទៅខាងទៅក្លាប់2 3 4 5 4 đây mở con cho mình mà mình điên What? What happened here? không phải đọc thì mình được Did we cause this?
This fight is shaking the whole continent. This can't keep How going. could you not know that anh nên cây vịt không rồi chuối đây chẳng phải rồi rồi mushroom cloud Superman beta He's far too heavy for us now. He's already too strong. Kryptonian involved. Retreat. I repeat, retreat. There is no other way. there's I have to calm it down. no I have to endure his rage. hộp gì Stay with me. Mother Nature. you want to take time to this for sure oh sure I love Pulse. Thunderclap cái đó mà em thấy chân cái Thunderclap xong Mount Everest Mushroom Cloud okay no more rồi đồng hành nói chuyện đi đâu chưa thôi thì lúc đâu muốn là tiếp mà animation nó là tiếp thật là đây slow down I I'm gonna calm hope down hope you calm me Good boy, Venom. I'm sorry. Do what you must. Okay. Person by Animator ăn lại những Superman cho nên ha. I'm gonna be so mad. Animation như là phần đó thì trong mình job cứ draw phải ở bên video khỏi này bộ nhóm full video khỏi ai chia dạy đường mùi Accenture đường nó tua thành lại tên gì mà gửi cho bay nhà nó buôn nhà nó mới nên Jennifer Lawrence Chris Pratt Lauren Fishburne hay nên tua hiểu về trình đẹp vì thiết ba mà đường việc sci-fi tranh thần people đọc cốt này tiền đọc gọi là muối lên rồi từ nó ngõ mua men mơ màng đó đây là thì mới họ ra công sọt thì này là sci-fi hay bạn mình trên nè
អត់ដែរមើលមនុស្សយន្តណាទេនិយាយមកអាតាម៉ាស្អីគេ Love Story ហ្នឹងគាត់ណាមើលដែរឃើញថារឿងហ្នឹងលក្ខណៈ sci-fi ហ្នឹងគឺអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងភពអញ្ចឹងចេញភពផែនដីទៅភពផ្សេងហ្នឹងមានឧបសគ្គតាមផ្លូវទៅខ្ញុំ recommend ហ្មងចំណងជើង Passenger យូរហើយស្ទើរតែឈ្មោះChris Pratt ហើយនឹង Jennifer Lawrence ហ្នឹងឃើញហើយទួសម្លាញ់តែតែមិនតាមហ្មងដាក់3 4នាក់ឯងតាមមករឿងតែវីដេអូខលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹង